Mandanya kumviriza ijwi ry'Amerika. Radio ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu. Twebwe aha Washington DC twaramutse amahoro. Ndi muri studio y'indwi ndi Diane Nininahazwe nkaba ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi. Izo shortwave ni metero 25 31 na 41. Mu Rwanda twizere ko muri amahoro turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ijwi ry'Amerika bari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe turabaramutsa muratwumva ata nkomazi kuri FM 88 n'ibice 9 kw'isi hose naho tukaba live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook Twitter ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri Isanga cuno munsi muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Gitera aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Muri uku kwezi kwa kabiri ku mwaka wa 2023 turimwo Turukiya imaze kwibasigwa na Nyamugigima zitatu yumvikanye ejo kwa mbere muri ico gihugu yahitanye abantu babiri ikomeretsa 140 nibo bamaze kumenyekana n'ivyo bitigiri imaze gutangazwa. Iyo mu ndwi heze hari kwa mbere w'indwi heze yahitanye abantu barenga 5 abakomeretse ntibatangajwe bose yagisibije cane mu ntango za kuno kwezi yahitanye abarenga 50,000 ivyo 50,000 birimwo abo muri Turkiya na Syria ariko benshi bapfuye muri 50,000 nabo muri Turukiya kuko Turukiya ari uyo yabangamiwe cane nino Nyamugigima. Kino kiganiro n'igice ca kabiri ikiganiro twakoze tugaruka ku vya Nyamugigima twari ko turavuga mu gice ca mbere ivya Nyamugigima muri rusangi twatumiye userukira uburundi muri Turukiya kugira ngo atubwire uko vyifashe ku rubuga. Uno musi rero turaja vyimbitse mu buhinga turaba Nyamugigima mbega iva kuki itegwa niki umuntu yashobora kuyikingira. Hari utubazo twinshi mwari mwatubajije tutashoboye kwishura ko atamuhinga twari dufise atubishurira. Uno musi twamubazanye ariko imbere yuko tumubabwira reka mbanze ndababwiye ko president wa Turkiya Tayyip Erdogan uno musi yagendeye igisagara ca Adinama casinzikajwe niyo Nyamugigima yasavye imbabazi abanyagihugu bahora bagiriza leta ko yatevye kubatabara yemeye ko vy'ukuri leta itahashitse hakiri kare ariko avuga ko ari kubera bari bafise henshi bariko baratabara. Uno musi rero uti umutumire wanyu ninde twabatumiriye Ngendahayo Chrisostome yanonosoye ubumenyi bw'isi no gukingira ibidukikije tugiye kurayaga ari muri Suisse. Chrisostome ikaze ku ijwi ry'Amerika no muri Isanga. Mwakoze kutwitaba abakunzi bacu bari bafitiye utubazo twinshi ubushize nibaza ko inyota yabo muza kwibamara. No kugerageza ntabwo umuntu aba yabyiteguye abari mu bintu byinshi cyane ariko ndakeka yuko umuntu agerageza gusubiza. Mwakoze kuduha akanya turazi ko mufatirwa na byinshi by'akazi kutubonera ino saha yose n'ivy'agaciro kuri twebwe. Reka tubanze rero turabe muri rusangi Nyamugigima ari wo mutingito mu Kinyarwanda niki umuntu yogisigura gute? Murakoze kumbaza icyo kibazo. Nyamugigima cyangwa se umutingito ntekereza yuko atari ibintu yenda biza bigwirira abantu bamaze kubimenyera kubera ko ni ibintu bikunze kubaho ariko muri rusange no kuvuga yuko Nyamugigima ni ikintu kibaho bitewe n'uburyo isi dutuye
ngo umubumbe w'isi ufite ibice bitandukanye. Muri ibyo bice rero hari nk'umutima wayo, inyuma yaho hakaba hari ikindi gice nacyo kiriho, nacyo kiba gikomeye ku buryo hazamo n'ibindi bice bimeze nk'ibikoma. Ibyo bice bimeze nk'ibikoma nabyo biba bifite umuvumba mo imbere. Muri uwo muvumba umwe ubujya iyo mivumbi ikunze kugenda mu bice bitandukanye, kimwe kijya iburyo ikindi kijya ibumoso. Ni ukuvuga ko muri uwo muvumba uko aba ari mwinshi uba uri mu gice cya kabiri, noneho hakaza n'iki gice dutuyeho kiba kigizwe n'ikintu kimeze nk'amabuye. Bivuga ko uwo muvumba aho uba uherereye rero kugenda uhindukira aho ngaho mo imbere muri icyo gice cy'isi bita manto, niho rero havamo ibyuko nyine igice kimwe gicika n'ikindi kimwe kikajya iburyo ikindi kigacika kikajya ibumoso, cyangwa se hakabaho ubundi buryo nanone igice kimwe gicika ariko kikagenda kikinjira mu kindi, cyangwa se hakabaho uburyo ibyo bice nabyo bicika ariko bimwe bibusana. Ni ukuvuga ko kimwe yenda kijya mu majyaruguru ikindi kijya mu majyepfo, bigatuma ibyo bice bigenda bisiritanaho. Uku gucika kwabyo rero biba byatewe n'uko mu nda y'isi wa muvumba uba urimo abenshi bakunze kwita maguma cyangwa se amahindure, iyo byasohotse hasi hanze, ibyo ngibyo rero bituma hazamo ikintu umuntu yakwita energy rero ni ingufu, ari nazo zituma izo ngufu zishaka gusohoka ngo zijye hanze. Aho kuba rero izo ngufu ari nyinshi cyane akaba arizo ziba zibyigana zishaka gusohoka, rero nizo zituma habaho ibyo bice. Mu gifaransa hari icyo bita accretion iyo byahuye, cyangwa se subduction iyo igice kimwe kinjira mu kindi, cyangwa se coulissage iyo birimo birabusana. Murakoze. Muraza kunkundira tugaruke kuri ivyo bihimba bigize isi mutubwiye, umutima, hariho umuvumba n'inda y'isi, ariko hari benshi bafite utubazo bashaka kubabaza. Nashimye ko aribo baza kubanza kubaza cane. Tuje ku mirongo ya telefone kugira ngo tuze kugerageza kwakira benshi bashoboka mu batubajije, mu badusabye ko tuguhamagara kugira ubishure. Turahera kuri Prosper Tuyisenge. Prosper, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Prosper, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Prosper, uratwumva? Prosper turumva tutamwumva. Nadia, dukure ko Prosper twakire ahubwo witwa Sani Mena. Sani, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Sani, wewe uratwumva? Sani, uriko uratwumva? Ndumva muhinga bw'ivyo. Uratwumva. Uherereye hega? Warufatire. Uherereye hega Sani? Ndi hari Muyinga i Burundi. Muyinga havugwa make? Muyinga ni sawa nyine buke akavura karagwa. Akabazo kawe ku mutumire twagutumiriye uno munsi ni Chrisostome Ngendahayo, twamugutumiriye ko kugira ngo yishure ibibazo bitandukanye ufise ku vya Nyamugigima. Ego, jewe ikibazo nashaka kubaza. Ikibazo nashaka kubaza ni kuki Nyamugigima zikunze kuba mu bihugu by'abazungu ari kino muri Afrika ntikunde gukora isanganya nk'iyo yakoze muri za Turukiya hiyo. Urakoze, ugira umunsi mwiza. Ego, namwe muragize neza kandi mutwishure ko muzaba mugize neza. Ego, arakwishura umutumire wacu Chrisostome Ngendahayo. Ugira umunsi mwiza. Ego, namwe muhezagirwe. Ego, Chrisostome ati izo Nyamugigima kuki zikunze iyo zumvikanye zibabaza cane ibihugu two kwita vyo hanze, ariko tutarumva hariho izabaye mu Burundi ryari mugabo bitarabaja ku ruhu rwo rwego. No kuvuga ngo icyo kibazo ni ikibazo cyiza cyane, ariko yenda hano namubwira nuko Nyamugigima ntabwo ziba gusa mu bihugu by'abazungu, usibye ko naho iwacu zirahaba, ariko itandukaniro nuko aho yenda avuga mu bihugu by'abazungu Nyamugigima haba hari ingufu, aribyo yenda bapima cyangwa bita magnitude mu rurimi rw'igifaransa kuri echelle de Richter.
bita Richter cyangwa Richter mu bitewe iba ari ikidage cyangwa igifaransa. Ubwo ni ukuvuga yuko buri nyamugigima yose igira igipimo cyayo. Cyakora kubabwira yuko i Burundi ahantu hose mu isi nyamugigima zirahaba, nko ku munsi hari n'igihe haba i Bujumbura cyangwa Muyinga aherereye hashobora kuba habaye nyamugigima zirenga n'ibihumbi 2,000 ku munsi. Ariko itandukaniro rero nicyo gipimo cya esheri de Richter, uko kigenda kizamuka kiragenda kiva yenda nko kuri 1, 2 kugenda kugera ku 9 cyangwa se 10, ariko 10 nta hantu biravugwa. Uko rero bigenda bimeze ni ukuvuga ko rimwe mu by'ukuri ni nkaho itumvikana cyane, yagera rero kuri 2 nako ntabwo byumvikana cyane. Ahantu rero bitangira kumvikanira ni nk'iyo bigeze kuri 3 bikazamuka bikagera kuri 4 bikazamuka bikagera kuri 5. Ukuvuga ko aho i Burundi kimwe na hariya muri za Kongo na nyamugigima ziherutse guhaba zari ku gipimo kiri kuri 5.5. No kukubwira rero yuko muri 5.5 nshobora kuguha yenda nko mu matoni, tuvuge yenda yiba ari 5 ni nk'amatoni agera kuri 200, 6 ni amatoni agera ku 6,000, ariko ku 9 urumva n'amatoni ajya kugera nko kuri 200,000. Energy rero ivamo nakubwira ko kuri 5 havamo nka energy ya kilowate igera kuri 0.3, ariko igera ku 9 urumva za kilowate zigera ku bihumbi birenga 300. Donc bigize cyane nyine bikabije. Rero no kuvuga iki no kuvuga ko iwacu mu by'ukuri hari ikintu nabagusobanuraho nuko ahantu hose nyamugigima ziri ku ikarita harazwi ariko hakamenyekana nanone ahantu abakoze iyo karita bo bashakaga kugira ngo bamenye ahantu hari za nyamugigima zifite ubukana bukomeye kurenza izindi. Uko nigeze kubibasobanurira yuko ahantu nyamugigima ikubitiye duhere kuri bya bice byo munsi y'ubutaka harimo cya gikoma, ni ukuvuga yuko mu by'ukuri hari ahantu ibice by'isi cyangwa se imigabane y'isi kontina uko igenda itandukana, aho zigenda zitandukanira cyangwa aho zihurira, naho ngaho za nyamugigima zikunze kwibanda cyane. No kuvuga ko niba Afrika irimo iratandukana n'igice cy'Uburayi cyangwa se igice cy'Amerika y'Amajyepfo, no kuvuga ko icyo gice kijyana na Afrika kiraza kikagonga igice cy'Uburayi. Aho rero iba bigongana cyane niho hazaba ikibazo cy'uko buri gihe n'ibyo nyamugigima cyangwa ibyo bikoma bihahurira bigomba gukora icyo kintu cya energy cyangwa se ubwo bukana, noneho kigahora kigonga umugabane w'Uburayi, ari nacyo kirimo kigenda kiba no muri Turukiya. Uzibye ko muri Turukiya ho habaho n'igice cy'uko bigenda bibusana, bimwe nababwiye yuko kimwe kijya hepfo ikindi kikaza haruguru bikagenda bitsiritanaho. Ibyo bice rero ahantu hagiye hari ubukana hose biri ku ikarita. Icyo nababwira nuko hari aho ngo mu gace k'i Burundi ho rero ntabwo ho haragenda hatandukana, ntabwo ari ibice by'imigabane bigenda bikomanaho cyane. Ni ukuvuga yuko mu by'ukuri hari ikintu bita zone à risque cyangwa ibice abantu twavuga yuko birambamo activity harimo harabamo muvoma nyinshi cyane cyangwa hari ubukana bwinshi cyane nko ku mugabane Chrisostome, nko ku mugabane wa Afrika ahari ku ikarata hasa nk'ahageramiwe gusumba ahandi ni hehe? Ku mugabane wa Afrika navuga muri icyo gice cy'u Burundi, uko ibyo biyaga bitanu bigenda kuva aho ngaho mu bice bya Tanganyika ukazamuka hari ikiyaga cya Kivu, ku biyaga bya Ruberi, ku biyaga uko bizamuka kiriya gice kirimo kiragenda gicikamo kabiri. Uko ndavuga ko kigenda gicikamo kabiri, naho hari iyo zone bita accretion, niho imigabane igenda itandukanira. No kuvuga ko kiriya gice cya Kongo kirimo kiratandukana n'iki gice kigana ku bice bya Tanzania n'ibice bya Kenya. Ngakoze cyane. Aho rero niho hari za nyamugigima umuntu yavuga, ariko ntabwo icyo gice kiri muri bya bice bavuga yuko ari ahoris.
reka twakire abakunzi bandi b'ijwi ry'Amerika baturindiriye. Leonce uratwumva? Leonce nimba mvuze nabi izina ryawe umbabarire ariko wivuge uwuri. Uratwumva kuri telefone? Uratwumva kuri telefone? Leonce uratwumva? Agatelefone kiwe turumva katumvikana nawe nyene muratwihanganira. Hanyuma rero Chrisostome mwatubwiye muti hariho igihe nuno musi usanga yabaye ntiyumvikane ko ravya ipimo vya magnitude muraza kutubwira n'ingene babipima. Ni ukuvuga ko vya bice vy'umubiri mvuze ngo ibice vy'umubiri ariko vya bice vy'isi, inda y'isi, umuvumba niki vyigorora buri gihe, birahema buri gihe, bigenda gute kugira ngo twumve ingene ivyo bice bikorakorana ko hama bikaza bivyara Nyamugigima yumvikana rimwe na rimwe ikindi gihe ntiyumvikane. Ibyo bice by'isi rero reka yenda babyo tuheraho kuko ni ibice bitatu by'ingenzi dushobora kuvuga. Tuhereye yenda mu nda y'isi hari ikintu umuntu yakwita nk'umutima w'isi cyangwa se bavuga mu rurimi rw'igifaransa bitanu. Ubundi cyo ni icyuma gicaniriye gifite ubushyuhe bwinshi cyane, bufite nka temperature zirenga 6,000, ubushyuhe bwinshi cyane. Uko rero ujya inyuma icyo gice rero ni icyuma, ariko uko ujya inyuma hari akandi gace kacyo nako kafite nako katari icyuma ahubwo kajya kumera nako nk'igikoma kigize kigisukuma. Inyuma yaho rero niho hari ikindi gice cyitwa manto, icyo gifite ibice bibiri, manto superieur na inferieur, ariko muri icyo gice rero niho hariho nanone ariya mahindure cyangwa se sinibuka ukuntu umuntu yabyita mu y'ibikoma biriya biva mu kirunga yena nk'iyo cyarutse. Nyuma yaho rero niho hari igice gikomeye aricyo dukandagiraho kiriho aya mabuye n'ibindi byose. Ubwo ni ukuvuga ngo iki gice kiriho amabuye mu by'ukuri ni igice ubundi bita rigide. Rigide ni ukuvuga igice ushobora gukubita hasi kiba kimeze nk'ikirahure kigahita kibaranga kikameneka. Ntabwo ari igice gitandukanye n'icyo umuntu yakwita ngo ni plastique kimwe ushobora gukozaho kigakweduka. Kuko igiciro ikirahure buri gihe gikubizo nk'inyundo kiribarangura kikameneka. Nicyo giciro niko kimeze. Ukuvuga ko aho ngaho muri manto cya gice cy'imbere gikurikira iki gice duhagazeho ho harimo urusukume ariko bita mu rurimi rw'igifaransa courant de convection. Ibyo bikoma rero ntabwo biri hamwe buri gihe, no muvumba y'ibikoma uba wikaraga. Uko rero ugenda wikaraga no kuvuga ko bimwe hari ibiza bikikaraga bisangana, aho bihuriye bikongera bigakora umuvumba uzamuka hejuru mu kirere. Uwo muvumba wagera mu kirere ukajya gukubita hafi y'iki gice dutuyeho gikomeye cyane nk'ibuye. Noneho byakubitaho bimwe bigahita bisubira inyuma iyo byavuye, n'ibindi bikongera bigasubira iyo byavuye. No kuvuga ko kimwe gishobora kujya iburyo ikindi kikongera kikagaruka gisubira inyuma nanone. Niho rero bihita bifata ingufu, izo ngufu zimwe zigakurura zijyana iburyo, izindi zigakurura zijyana ibumoso. Ari nabyo birimo biraba muri kariya karere k'iwacu. Iyo bigeze hirya rero hari ahandi nanone aho kugira ngo bitandukana ahubwo bihura ari bibiri. Uwo muvumba wahura kuri iki bihuriye munsi y'iki gice dutuyemo, noneho uko bihura ari bibiri biba bimeze nk'imodoka, noneho ziba zijya mu gice kimwe nazo zikagongana. Iyi modoka rero zigonganya ari ebyiri zijya mu gice kimwe, ni ukuvuga yuko imwe yinjira mu yindi indi ikayinyura hejuru. Aribyo rero nabyo ndimo ndavuga birimo biraba hagati y'Uburayi na Afurika, ariho ubona nanone igice cy'Uburayi, mvuze igice cy'Uburayi nacyo cyo gifatanye n'igice cyo muri Aziya, ari nabyo ubona nyine birimo birabana hariya muri za Turukiya. Donc ni shock bikomeye cyane. Noneho hakaba n'izindi, noneho imodoka iyo zijya ahantu hamwe yenda nk'umushoferi umwe akegera undi, ariko nubwo zijya hamwe zose zigakozanyaho. Aho ngaho yenda nibeshyeho gatoya, imwe iva mu yindi mu kandi gace zose zitajya hamwe, ahubwo zikaza noneho zigahita zikubitanaho, ariko
ntihagire imwe yinjira mu yindi. Nibyo birimo biraba muri Turukiya, noneho zo zigakubanaho gusa. Ibyo nibyo birimo biraba muri Turukiya. No kuvuga rero ko aho ngaho ibyo byose uko biba haba hari energy nyinshi cyane, hari ubukana bwinshi cyane buzamukana bugahita bushaka gusohoka, bigatuma noneho bubyara ingufu zihita zitandukanya bya bice. None nk'ubu ndi ngaha Washington DC, isi Nyamugigima irashobora kuba iri kwiraba sindayumva? Ushobora kuba utayumva bitewe n'ubukana ifite. Aribyo bintu twavuge yuko pressure de Richter igenda yiba ari kabiri, ushobora kutayumva, niba ari rimwe utayumva, ariko ahantu hose naho wicaye n'ubu ngubu Nyamugigima zirimo ziraba. Ziba misi yose, ziba misi yose re. Ziba misi yose, ariko urumva ko bwa bukana bwa wa muvumba uri munsi. Ntabwo buri gihe ahantu hose ntabwo uba ufite ubukana bwinshi cyane ugereranije n'uko hariya muri Turukiya biba byagenze. Iyo haje ubukana bwinshi cyane niho bihita bikubita bikamera nka bira byo muri ntuze muri Turukiya. Ariko buri gihe haba hari ubukana. Ni nka kuri umuntu ashyushya amazi mu nkono, amazi akagenda gahoro gahoro, ariko wakongeraho umuriro ukabona igipfundikizo cy'isafuriya kirasimbutse kubera ubukana buba bugize kwiyongereye na temperature. Chrisostome, umuntu rero akoresha imvugo yo kuvuga ko Nyamugigima iri mu biza sikiza, ni nkuko nanje ukuboko kwanje buri gihe ndakugorora canke nkagusha hari Nyamugigima sikiza. Nyamugigima ni phenomene isanzwe ibaho buri gihe, ni nko guhema ku muntu. Ndabumvise neza? Ni ukuvuga yuko mu by'ukuri Nyamugigima itariho ntabwo isi yabiriho. Nyamugigima igomba kubaho, kuko mu by'ukuri uwo muvumba uri munsi y'iki gice duhagazeho twebwe, ari nacyo gikomeye muri gice bita manto. Umuntu uze mu gice gikurikiyeho kimwe nababwiye kimeze nk'umutima w'isi, inyuma yaho nababwiye ko hari akandi gace nako kajya kumera nk'igikoma nacyo gishyushye. Ako ngako nako gafite nako mu by'ukuri kajya gukora nka cya gice cyo hejuru nayo maze kubabwira cya kurado convection. Uzibye uko cyo ko noneho gahita gakora utuntu tumeze nka icyo bita ngo hélice mu rurimi rw'igifaransa, ari nka tura tuntu twizunguza muri ampure y'intoze y'amatara asanzwe. Ibyo ngibyo nabyo nibyo bihita bibyara ikindi kintu nacyo kigenda kikajya gukingira isi ku mirasire y'izuba, ibyo bita les champs magnétiques. Ni ukuvuga ngo nk'izo champs magnétiques zitabayeho nta buzima bushobora kuba kuri iyi si. Ni ukuvuga ngo izuba ryose ryahita riza rigatwika ibintu byose by'ibinyabuzima biri kuri iyi si. Nta kintu rero Imana yaremye kidafite akamaro. Ni ukuvuga ko isi ni nzima. Ibyo byose izo kurado convection cyangwa ya yindi mbabwiye nayo iri muri cya gice nanone cy'umutima, nazo byo bitariho, izo za champs magnétiques nazo zitariho, mu isi yaba yapfuye, nta buzima bwaba. Murakoze cyane. Ego abavuga rero ko Nyamugigima yumvikanye ngira ngo ntibaba bibeshe. Urumva hari gihiba ntituyumve, yama yabaye ntituyumva, ariko iyo vyabaye murumva ko hariho rwa rugero biba vyashitse kugira ngo umuntu ari hejuru avyumve. Samuel, ikaze kw'ijwi ry'Amerika dusangire ikiyago n'umuhinga Chrisostome Ngendahayo ibera musi y'isi. Uratwumva ga Samuel? Twumva cyane. Uherereye he ga Samuel? Merereye mu Rwanda mu karere ka Karongi ntara y'Iburasirazuba. Nduga kwijambo akabazo kwa Chrisostome Ngendahayo twagutumiriye. Dore nanze ndanza kumutora gushimira uwo mutumirwa no kumuha ikaze. Urakoze kumutwakirira. Banza no kubiseguraho kuko imvura iri kugwa, ntabwo mu Rwanda abenshi na benshi bari bumve kuko imvura imeze nabi. Utwihanganira. None rero ndi mukuru cyane, imyaka 20, nabyirutse numva yuko cyane cyane ibisingizo mu Rwanda abantu bavuka ku bantu bakuze cyane b'abasaza n'abakecuru. Hagiye bigeze kuba umusingizo wamaze iminsi wamaze umunota umwe, ariko kugenda bibuka ko wahomoye n'ibyo mu rugo, ariko ntibyari bikabije. Igihe bavuze ko bari nk'umwami uba wenda gutabaruka gutanga, niko bavuga, kuko urumva imyaka 20 sinavutse nta ngoma ya cyamizi.
icyo kibazo nagenda mubaze koko nibyo koko iyo iterwa ngo nta bana leta gusa gutanga imvugo y'abantu bakuze. Ikindi kibazo rero byanga bisubirije hamwe, ese hari umuti w'iyo mitingito, hari uburyo umuntu yabikoramo bikabasha kuba byatogura? ese umuntu ni cyiza, twabifata nk'iki muri makeya? nibyo nifuzaga kubaza. urakoze Samuel ngaho mu Rwanda, ugira umwusi mwiza. Yego namwe. Ego Chrisostome, mu tubazo tw'umukunzi w'ijwi ry'Amerika Samuel. Chrisostome muratwumva? Ego muduge ku ijambo ntitwari ko turabumva. ntabwo nanjye numvise ikibazo cyane. Okay. Abajije Samuel yabajije ngo mu Rwanda higeze kuba Nyamugigima yamaze iminsi ngo ku gihe ca cami, hama bakavuga ko cari ikimenyetso c'uko umwami agiye gutanga. Akavuga ngo ni muto, ase imyaka 20 yibaza nimba by'ukuri Nyamugigima ishobora kuba ikimenyetso c'ikigiye kuba mu gihugu. Ndazi ko nko mu gihugu c'u Burundi natwe twari batico gihe mbwa baravuga nko muri myaka ya 1994 1993 baravuga ko hari ivyigeze kuba bya Nyamugigima, bakibaza ngo vyari ko birumvikanisha ko uwahoze ari president w'ico gihugu Melchior Ndadaye agiye kugenda. Hariho ico kintu kivugwa ko yo Nyamugigima yumvikanye aragasema ku gihugu, agasema sinzi ko ariko mukivuga mu Kinyarwanda, ngo vyo bari ivyo canke ntivyo bari ivyo. Ntabwo mbizi kuri muri siyanse cyangwa mu buhanga, ntabwo ibyo bintu bijya bibaho. Ariko ikintu nshaka kubabwira ni kimwe yenda kijya gusa n'icyo, nuko inyamaswa zishobora kumenya ko agiye kuba umutingito mu minota mike ya mbere y'ukuba. Zikabimenya gute? Ibyo ngibyo ni ibintu n'ubundi bumenyi yenda ntakwirirwa njyamo imbere kugira ngo njye kuba nabivuga, no kubera yenda biterwa, ntekereza ko bishobora kuba biterwa na bya bindi nababwiye yenda bijyanye na za kura magnetike. Donc uburyo zo bwihariye zishobora kuba zifite, zishobora kuba ibyo ngibyo byo scientifiquement mu buhanga byo birazwi yuko ujya kubona ukabona nk'ihene ishaka kwiruka cyangwa iki, cyangwa se nk'iriya mitingito iba munsi y'inyanja igakora biriya bintu bya tsunami. Muzi yuko nko mu bihugu bya hari igihugu byigeze kubamo hafi ya za Sri Lanka, sinibuka neza, muri ibyo bihugu byo muri Aziya habaye tsunami, ariko no kuvuga ngo inzovu zo zari ziri hafi zo zabyumvise hakiri kare ku buryo zimwe zatangiye kwirukanka zihunga. Ni nk'uko nanone ujya kubona ukabona nk'inyoni zishoboye kuva i Burayi zigiye muri Afurika bitewe n'amasezo runaka. Inyamaswa zifite uburyo bushobora kuba bujyana n'izo za magnetike za shamagnetique. Kimwe no mu nyanja hari amafoto yenda umuntu ashobora kuba yabona, uwayashaka yenda nazamwoherereza, nko mu biyaga mu nyanja zimwe na zimwe hari uburyo inyoni nazo ubona zikoze nk'igishushanyo kidasanzwe ahantu ziherereye mu mazi. Ibyo rero bishobora kuba bihuye n'ibyo bintu bya kurama za shamagnetique. Ariko ibindi byo kuvuga ngo umwami n'ibiki hari mu mateka, nanjye nkomoka mu Rwanda, ariko hari ibintu byinshi cyane bagendaga bavuga byegeranye n'ibyo, ugasanga umuntu arimo arashakisha ukwezi kwahinduka umutuku ngo habagiye kuba ibi cyangwa umuserebanyi waca mu ntuza n'aha. Ibyo byose ntabwo ari ibintu ngewe nshobora kugira icyo mbivugaho, kuko yenda ngewe nta hantu nigeze mbyiga nkurikije mu byo nashoboye kwiga. Ntabwo hashobora kuba hari amasomo yerekeranye nabyo, ariko ibyo nababwiye byo hariho ntitwokwirengagiza ko buriya kariya karere karimwo n'imigenzo myinshi bitaramenyekana nimba iyo migenzo ishobora kuba yarafashe canke itafashe. Ariko nimba inyamaswa zishobora kumenya, waba bize yenda nyongeraho ubumenyi byamfasha. Ego nyuma ku kibazo yabajije cya kabiri. Ego imbere ko muja ku kibazo ca kabiri, Chrisostome mubanze mu nkundire nanje nururirire ku kibazo ciwe, hama muce mutwishuye ca kabiri. Nimba inyamaswa zishobora kumenya ko Nyamugigima iza kuba,
umuntu umva we ntabyo nshobora n'abandi sinibaza ariko nk'abahinga namwe muramenya ngo Nyamugigima iraza kuba uno munsi itangure sangapi nka kwa kundi turaba kuri telefone tukavuga ngo imvura iraza kugwa haza kuba canke ntiza kuba abahinga muramenya ko Nyamugigima iza kuba hari utwuma dushobora kuba mudutunge Chrisostome mudutunge gato buhinga bw'ivyuma abahinga b'ivyuma bahinduranye batwara telefone yawe batabonye ko yari uri kuraduhamagara mudusubiremo kuri ako kabazo ko kumenya ko abahinga bashobora kumenya ko Nyamugigima iza kuba hari ibyuma batangiye gukora bishobora kudetekita niba Nyamugigima ishobora kuba ariko ntabwo ibyo byuma nabyo ari ibyuma bishobora guhita bivuga biti muri Turukiya hagiye kuba Nyamugigima cyangwa hari ejo izaba biragoye rero kugira ngo ukore ikintu cyo kuvuga ngo mu kanya aha n'aha haraba Nyamugigima kuko ari ibyo ngibyo ntekereza ko muri za Turukiya n'ahandi zigenda ziba hirya no hino kuko harazwa ahantu hose Nyamugigima ziza zifite ubukana bukomeye cyane zo zifite nko ku gipimo cy'Icyenda cyangwa 8, 7 ariko icyo gihe ubwo buryo buhari bw'ubuhanga bashobora kuba bakingira abantu gusa nko ku bintu by'ibirunga byo aho ngaho ho hari ubushakashatsi bwo bumaze gutera imbere kuvuga ngo iki kirunga yenda kiri hafi kuruka ariko ku byerekeranye na za Nyamugigima ho ntabwo ubuhanga buratera imbere cyane kugira ngo babe batanga impuruza zigenda habe abantu be basohoka mu mazu hakiri kare ego akabazo rero ka kabiri ka Nestor ni ikibazo numva cyo gukingira ego ko tukungene umuntu yo kwikingira uburyo umuntu yakwikingira nta bundi buryo kuko nta impamvu kwikingira hari uburyo ushobora guheraho iyo uri mu nzu nka ziriya nzu zo muri Turukiya cyangwa n'ahandi bakugira inama y'uko wajya munsi y'intebe cyangwa ikindi kintu gishobora kuba cyakurinda nk'ibinonko by'amazu inzu ihirimye igasanga aho kugira ngo urukuta rukwikubiteho cyangwa se ibirahure bibe byakugwaho bibe byagukomeretsa bagira inama abantu y'uko ubonye nk'imeza ubonye intebe ubonye ikindi kintu ni byiza guhita winjiramo aho kugira ngo wirukanke usohoka urwana usohoka nk'uko twagiye tubona yenda hari amazu yo muri Turukiya ni amazu mu by'ukuri wabonaga uburyo yahirimaga byabaga ari ibintu biteye ubwoba ubundi buryo bwa kabiri kubera ko ibyo bice birazwi ni ibice biri ku makarita abantu baba bazi bizakubita hariya ni uburyo bw'uko amaleta cyangwa amaguverinoma agomba kumenya ibyo bice akavuga ati igihugu cyacu giherereye hano ese turahubaka amazu ameze gute ni ukuvuga ko ibyo bihugu bigomba gufata ingamba akaba ari byo bikora gahunda z'ubwubatsi ariko bushingiye kuri izo za manyetide za esheri za manyetide ziba zihari kugira ngo abantu bamenye bashobore gukingira abantu benshi kuko iyo murebye nk'ibihumbi 50 byapfuye hariya muri biriya bihugu bibiri etayeri nabaha n'amakuru cyangwa muranayafite yuko nka leta ya Turukiya ubu ngubu hari abantu imaze guhagarika b'abantroponeri b'abubatsi barenga 600 kubera yuko bagiye bubaka amazu mu buryo budakurikije ibyo rero ngiye nkaba nanatanga impuruza ku bihugu maze igihe ntanga impuruza hakiri kare nko muri kariya karere kacu hari imijyi myinshi cyane navuga ifite ikibazo kuko yenda nshobora no kuvuga yenda ari ibintu bishobotse hari nk'ibihugu nagiyemo yenda nkajya nko mu gice cya Kayore ahantu ho muri Kenya hari amazu yubatse ukuntu kubera ko ndeza n'amazu yubatse mu bishanga ariko ugasanga n'amabuye bagenda bagerekeranya bagakora nk'ama etage arenga 10 aho hantu hatuye miliyoni irenga y'abantu nubwo nta riske nyinshi za tremblement de terre zihari ariko hagize ikibazo gihaba kirenze 6 kangahe gishobora guhitana imbaga y'abantu bagera ku bihumbi amagana n'amagana ahandi hantu navuga yenda
nkomeje nanone hari n'uburyo nanone abantu bubaka nko ku misozi ariya mazu adafite za uburyo bwo kwevakiwa amazi bugezweho. Hari ahantu bagikoresha ibinogo, akaba ari nk'amahoteli bubatse ari meza cyane, ariko buri gihe bakajya bacukura ibinogo by'amazu kugira ngo bamenemo amazi. Bituma ubutaka bugira ikintu bita instabilité, noneho ubutaka munsi geologicoma bukoroha, bukagenda bworoha ku buryo tremblement de terre ntoya nayo ishobora kumanura ariya mazu ya etaje uko yaba ari meza kose, byose igahita iyarunda hasi. Ni ikibazo gikomeye. Hari n'ibindi bintu byinshi cyane umuntu washobora kuba yavuga, ariko no kwenda kubaka mu bishanga, no kureba imyubakire, no kureba uburyo abantu bashobora kugira ubumenyi muri icyo gisata. hanyuma nk'aba urumva mwatubwiye ko vyiza uri nko woja musi intebe ukagira iki, nk'umuntu uca yibaza nk'aba baba mu mazu y'ama etage, amazu agerekeranye, nubwo ito ari etage ndende ariko harimo basement, harimo musi y'isi sous-sol. Ubwo uwo muntu biba byiza ko aguma hejuru akaja musi intebe canke yo kwirukanga akaja musi musi y'isi muri sous-sol kugira ngo nivyaza bibomokera canke biduza hejuru bigira gute kugira ngo twumve ingene birutana kubabara bihere naho buri. ikibazo babwira umuntu bati jya munsi y'ameza cyangwa se jya ahantu ubona hagize, nuko ako kana nuko ameza bari iruhande rwawe. Kuko ni ukuvuga yuko hari ikintu, ni ukuvuga ko hari ikintu kiba cyihuta ku buryo udashobora intambwe ushobora gutera ikintu cyose kiri hafi yawe gishobora kuba cyagukiriza ubuzima. Ubundi icyaba cyiza no ko wajya hanze. Kujya muri susoro rero ni ukuvuga ko iyo uvuye hejuru uhungira muri susoro no kuba warenze, nkurikije amazu ya hano mu Suisse uko ameze, ni uko nibura uba warenze umuryango usohoka. Nta mpamvu rero ngewe nakugira inama y'uko kugira ngo ujye muri susoro ahubwo warwana usohoka. Aho rero nicyo kigize. Ariko ubundi kugira ngo babagire inama yo kujya munsi y'intebe, munsi y'ameza, ni uko iyo bije bihita bikubita bigahita bikasa ikintu cyose. Ni ukuvuga rero yuko uko ikasa inzu ni nko kukubwira ngo ukubise ku ntuze kuri cya kirahure nababwiye, ugakubitaho ikintu cy'icyuma cyangwa inyundo y'icyuma. Inzu uko imanyuka ni nako mu by'ukuri igice cy'isi nababwiye kiri hejuru ari nacyo gishishwa cy'isi, ni nkaho nacyo kiba kimeze nk'iyo nzu, kiba gifeza parti y'iyo nzu. Murakoze cyane kuri izo nsiguro muduhaye. Onezime, ikaze ku ijwi ry'Amerika, tusangira ikiyago n'ubumenyi bwa Chrisostome. Onezime, uratwumva? Onezime yagiye. Nestor uratwumva wowe? Nestor ariko ndakeka twagufashe, kiretse niba rundi mu Nestor. Uratwumvaga Nestor? Ndabumva cyane. Uherereye ga Nestor? Nereye mu Cibitoke ca Rugombo mu Burundi. Mu Cibitoke ca Rugombo muheruka Nyamugigima ryari? Rimwe ndayiheruka kera. Ariko Chrisostome yakubwiye ko iraba nuko utayumva ngo n'ubu iri kwiraba. Akabazo kawe kwa Chrisostome wo muri Suisse n'umuhinga mu vy'isi araza kukwishura. Akabazo kawe. Akabazo kanje no mu Burundi canke uko nakuze ndabyumva. Nyamugigima tuyumvise abantu bavuga ngo nagasema. Namubaza ni mbega ko mbona Nyamugigima canke imiyaga myinshi ikunda mu bihugu by'uburaya idakunda mu bihugu bya Afrika, no kubera iki? Ndakubwire ga Nestor, akabazo kawe yari yakishuye ko kandi hari benshi baturindiriye, ahubwo ndagutumire uze kuja kuri wezi tata kaburungu radio tuve wa kaburungu.com, kibiri mu bibazo vya mbere yishuye kugira ngo uze kuronka inyishu, sivyo? Akanyuma rero atwara nk'amasegonda 5 nyarutsa. Namukurikiranye numva avuga ngo ibikoko, inyoni zirashobora kumva ko umutingito uza kuba inyuma y'imbere y'amasaha 2 utaraba. Oya, ntabwo ari amasaha 2, ntabwo nabivuze mu masaha 2. Yavuze ko mu minota mike yazita zitangira guhunga rwose, yenda aho ngo ariko ni ibintu abantu bamaze kubona.
ntabwo navuze amasaha 2 iminota mike. murakoze cyane. Mbega nagira mbaze rero nti mbega k'ibyo bikoko ubwo buhinga bibufise bikaza bikumva umutingito hakiri kare, mwebwe nk'abahinga ntimushobora kumva uwo mutingito hakiri kare kugira ngo niba uri muburire abantu uwo mutingito utaraba? wewe uri kudusubiza mu byo twahejeje turagusezeye, turaza gusubira uze gusubira kutwumviriza kuri web yacu. urakoze uze kuja kuri wezitata akaburungu radio yacu veho akaburungu.com yabyishuye ibyo byose. urakoze murakoze cyane kaze mwamaye n'umurongo. twabikoze nejo tuzobikora. ego turasaba imbabazi Chrisostome kuko mu Burundi nawe nawe kongera nkamusubiza bishatse ariko nta kibazo wenda ubwo bihari mu bibika. ego baraza kuvyumva kuko hari abandi benshi barindiriye. mbwa dusaba imbabazi kuri wewe kuko hariho mu Burundi baratwugariye FM zacu hari haho batatwumva bakadufatira mu mva hino mu njahe. mbwa kugira ntitugume ku bibazo bimwe reka tumutumira aho gaje kuri kutwumva aho tuza kubika kino kiganiro. mbwa duce dufata Vedaste ikaze. Akoze cyane. uhereye Gaveda? Mpereye Kigali mu Rwanda. Kigali muvuga make. Akarere ka Gasabo. muri amahoro? Icyo turamahoro nta kibazo. Yego akabazo kawe ku muhinga Chrisostome. Akabazo kanyuragira ngo mbaze umuhinga nari kuvuga nk'uyu mutingito wageze kuri 5.6 magnitude. Ese waba mu Burayi gusa cyangwa nkatwe duturiye ibi birunga byegereye Kongo bikira bitisi natwe ushobora kuba waza ukatugeraho? kubera ko n'imitingito twumva nk'ahangaha muri ituruka muri Nyiragongo mu by'ukuri aba ari imitingito iri hasi cyane. ese natwe byashoboka ko imitingito ijya kuri 5.6 yazagera muri ibi birunga by'iwacu muri Kongo? urakoze Vedaste. Yego Chrisostome mikoni kwanyu. Ntuze nibyo aho ngaho ahubwo ni nawe uhari. ubushize hari umutingito wabaye ntabwo mfite amatariki ariko aho muri ako gace magnitude 5 n'ibice 6 ntabwo nzi neza ariko 5 n'ibice bigera hafi ya 5 uwo mutingito warahabaye. nzi yuko hari n'isengero ishobora hari urusengero rushobora kuba rwarabuze umunara warwo, hari utuntu tw'amadega twabaye ariko uwo mutingito warahabaye. nagira ngo mbabwire ko i Burundi nabo bari muri icyo gice cya 5 kuko hari ahantu mfite liste y'imitingito yabaye mu Burundi. Naho uzashaka nawe n'uwashaka nimero ya telefone yanjye nta kibazo afite ntuza ariko nabimwoherereza. ariko mu Burundi hari 5 n'ibice cyangwa se aho ngaho hafi yo mu Rwanda. gusa ikintu amahirwe agihari nuko imyubakire yaho iwacu ari amazu akiri hasi, yenda atari amazu agerekeranye cyane ku buryo bukabije, ariko ni aho ngaho mu karere kacu bigarukira kuri 5 n'ibice 5 ntabwo haraba umutingito wa 6 kuko iyo bigeze kuri 6 biba bitangiye kurenga. Yego muvuze kuri ivyo vy'amazu bisigura ko iyo inzu iri hasi niho ingaruka zibanke gusumba inzu iri hejuru? mu by'ukuri kubera uburemere bw'inzu uburyo yubatse, ariko ntabwo bivuga yuko n'inzu iri hasi atari inzu igomba ko yagombye kuba kwigakomera kuko nayo ishobora kugwa. ariko iyo nzu ziri hasi ntabwo ari nk'inzu igerekeranye ifite ama etage maremare cyangwa ifite amabuye akomeye agize gute. izo nzu ziri hasi cyane nazo zishobora kubera ko zitaremereye cyane zishobora kuba zifite akantu sinzi ukuntu umuntu yabyita ka security. hariho utwandikiye atubwira ariko aradukurikira ari mu Rwanda ngo mumbarize Chrisostome, mbega nk'iyo umuntu ariko aragenda mu ndege Nyamugigima ikaba wewe arayumva nka kurya abandi bayumva bari ku isi? ni ikibazo gishobora kuba ari ikibazo cyiza cyane kubera ko Nyamugigima urumva ntabwo aba ari mu ntoze, ntabwo aba ari ku isi, ariko ntekereza ko ashobora kuba atayumva kandi niyo yayumva bishobora kuba bijyanye na biriya by'imiyaga ahantu hari za pressure cyangwa za depression n'icyo byose. urumva ko hagenda haba za sekuse mu kirere.
ukumva indege yiritse irazamutse igeze aha na hano ndumva ni ikibazo ahubwo numva giteye amatsiko ariko yiba hari ntuze ihari ariko ibyo ngibyo byo yenda twaba tuvuyemo twajya mu bintu by'imiyaga mu bintu bigiye mu bintu bijyanye na za klima aho niho nakimusubiza ariko muri ibi bice bya ntuze bya klima ntabwo nako mu bintu bijyanye n'imitingito y'isi ntabwo aho ngaho namuha igisubizo gitomoye. Ego murakoze cyane kuri izo nyishu muri ko muraduha tukibutsa abakunzi b'ijwi ry'Amerika bariko baratwumva ijya nino kw'isi ko turiko turagaruka ku vy'imitingito itandukanye hari Prosper imbere ko ndabasomera kano ka message ko kuri Facebook mbanze nakire Prosper mu nkundire Chrisostome. Prosper ikaze ku ijwi ry'Amerika. Rero mwaramutse neza. Ego uherega Prosper. Murenga i Nairobi muri Kenya. Akabazo kawe ku muhinga twagutumira no munsi. Yego manze ndamutumire. Narakumva. Namwe turabasuhuje. Yego akabazo kanje nataka kubaza igikora muri ibyo bihugu bya Turkiya na cyane aguma haba iterambere dotere bifate nk'umu mwaka kuba inshuro 3 mu kwezi kumwe aho byo biva kuki muri rusange hama mbega hoho hagomba gukorwa kugira ngo ntizime zisubiriza buri mwanya nta kuntu ushobora gukimba kugira ngo kwamaziba igihe cyo ko turumva ko ziba kandi agafata ubuzima bw'abantu bagatakaza ubuzima ku bwinshi kabazo kanje kari nko urakoze nawe aka kabazo ko bagumye bakagaruka ko nta kundi reka ndabireke mu kishure kigikwiye gukorwa kuko urumva ni bose baguma bakabaza no kuri Facebook abariko baratwumva niko baguma babaza nta kibazo rwose kugira ngo yenda hari ikintu yenda ahubwo ari abantu ho kwijwi ry'Amerika yenda umunsi bazankundira bazambwire nzabaha ikarita yenda y'ahantu icyo kibazo kiba kiri ni ukuvuga ngo mu by'ukuri simbona ukuntu yenda nabyishyura ariko ni ukuvuga ngo nk'uko nabibabwiye hari ikarita y'isi kuri iyo karita y'isi rero ahantu hose hari ibyo bice harazwi uko nababwiye ni uko ibice by'isi imigabane igenda bitandukana nubwo yenda dushobora kubona umugabane wa Afurika nubwo dushobora kubona umugabane wo muri Amerika y'Amajyepfo ya ruguru na hehe imigabane yose ifite ahantu igenda itandukanira cyangwa se ariko uko iyo mitingito igenda ibaho ni ukuvuga ko hari igice cy'umugabane kiba gitandukana n'ikindi kimwe cyegerayo cyangwa se ibyo bice byegerana cyangwa se bigenda bitsiritanaho ahantu rero muri ibyo bice ahantu bigenda bihurira bitandukanira cyangwa se byegeranaho niho bitewe n'uko byegerana cyangwa se nk'ubu ngubu ni ukubabwira ngo muri biriya bice nk'uko nabibabwiye ni ibice birimo biragongana ni ukuvuga ko igice cya Afurika kirimo kiragenda kigonga igice cy'umugabane w'Uburayi na Aziya ari nabyo mubona buriya iriya misozi yose miremire nayo ibi bifitemo uruhare n'iyo misozi tubona y'isunzu rya Zaire Nili iri hagati y'u Rwanda na Congo n'ibyo biyaga byose mubona ibyo byose biba bifitemo uruhare ariko bivuga ngo ahantu hose nanone ibyo bice iyo mitingito iba ari myinshi ku makarita hose nk'umutingito wabaye muri Turkiya magnetide bayigize nayo bayanditse bawuvuzeho hari information ziriho ahantu hose rero hari iyo mitingito cyangwa se muri zone ni ikintu bita abahanga bita les zones à risque bitewe n'imitingito y'isi izo zone zose rero zirazwi ntabwo ari hariya mu bice by'Uburayi gusa ndababwira ko muri Haiti nayo igera ku 9 ku 8 iyo habaye umutingito w'isi kandi wica abantu benshi hari igice nanone ibice byo mu Burusiya hari ibibera muri Alaska muri Amerika hari ibice byinshi cyane byose umuntu ashobora kuba yabibabwira ariko aho ngaho mu bice bya Afurika harimo igice gitandukana n'ikindi ntabwo mu by'ukuri muri Afurika ariho hari imitingito hari icyo ariko ntabwo ari muri zone à risque donc ahantu hari imitingito y'isi irazwi uzabishaka rwose cyangwa no mu kanya nabyo nazenda kuba hantuze
inshamake yabyo. Ariko icyo mbabwiye ni uko izo zone zose zirazwi ahantu uko umutingito ubaye ntabwo uba munsi ya 7. Ni nko muri Haiti, ni nko muri za Chili, ni nko muri za Alaska muri Amerika, hari ibice by'Uburusiya, mu Buyapani. Edayeri Ubuyapani nacyo gihugu gifite n'imyubakire igezweho ku buryo bubatse bakurikije riske y'imitingito y'isi. Ariko ibice byose birazwi rero. Yego. None ga Chrisostome murumva muratubwiye Alaska, muratubwiye nka za Haiti na hehe mu karere k'ibiyaga bigari mwadushize muri 5 n'ahandi. Ubwo iyo manyi ahimaze gushika ku rugero rwo hejuru cyane ku buryo umuntu yovuga ati Nyamugigima yo ku rwego rwo hejuru dushobora gushaka ibiharuro ni kangahe hama Nyamugigima ntoyi gusumba izindi zose gapima kangahe? Iki ni ikibazo yenda twavuze ni iki nibyo nababwiye yenda cyaba ari ikibazo zimbuga ngo kirakomeye cyangwa ntigikomeye, ariko nababwiye ko nk'izo zo muri Haiti ziri ku 9 cyangwa mu nkonde yenda naza no kuba hari liste ya ntuze y'intuze yose ya imitingito mu isi yenda nkababwira ntidora ahantu yenda byagize, ariko ibyo bihugu bimaze kubaha ni ibihugu bigenda bikagera no mu 9. Ntayirarenga ntayifise irenga 9. Hari igihugu gishobora kuba hari ahantu ushobora kuba yarageze hafi mu 10, ariko nzi yuko akenshi ni mu 9, ni muri kangahe yenda ubwo ngubwo wabishaka yenda naza kuba hayenda nkaza ntuze zose yenda mukaza kugira ku partage, ariko ni ukuvuga ngo ubundi 9 n'ibice 8, 9 n'ibice 9, kandi iyo migi nabahaye zaba muri Amerika, muri Alaska cyangwa se muri za Haiti, aho ngaho hose rero nibyo yo nababwira yuko ariho hari nk'iyo mito y'isi igera ku 9 n'ibindi. Umutekano w'umuntu ariko agendera ku isi iri ku mutingito, ku modoka, haba amabarabara maremare amwe yihuta, haba hehe, wewe bavyifashe gute ivy'umutekano wiwe? Ugendera mu modoka we nta kibazo, kuko buriya icyo nakubwira nuko kugendera mu modoka ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane, kuko imodoka mu by'ukuri n'uburyo yubatse n'iki, ntabwo imodoka twayishyira muri bya bintu uyuga kubitaho inyundo cyangwa ugakubitaho nkuko nababwiye kuri cya kirahure. Nabyo nababwiye haba hari ikintu cya propriété runaka, kimwe nuko umuntu yaba atuye mu tuvuge nko muri bisi cyangwa mu kintu cyubatse n'ibyuma n'iki, icyuma iyo ukubise inyundo ntabwo kiba kasi ikirahure. Ari naho twumvira yenda bira bintu nababwiye bya propriété, cyangwa se ikintu niba ari plastique, niba ari ikintu cy'ikirahure, niba ari icyuma, niba ari iki. N'aya mazu yose bagiye bayubaka bakubaka mu buryo hose bagenda bashyiraho imitambiko y'ibyuma n'iki, ashobora kugwa ntiyica abantu benshi cyane bikabije, kubera ko nta binonko bita bibakase byose ngo bihinduke nk'ibi. Urumva yuko ukize nk'umuntu hagati y'ikirahure ukagikubita kikameneka, mu by'ukuri umuntu ashobora kwangirika ugeranije nuko yenda umuntu waba wamushyize mu kintu cya plastique cyangwa ikindi. Mu modoka rero naho ni kimwe, ntabwo imodoka ishobora kuba yagira ikibazo nk'ayo mazu nari ndimo mvuga yo hasi. Gusa imodoka ishobora kugira ikibazo, ishobora kugenda mu gihe yabigenda igice cy'urutindo kigahita gicika imbere, cyangwa se umuhanda ugacika, cyangwa se n'ikindi yenda umuntu agahita akora nka accident, ariko ubundi aho ngaho numva nta kibazo gishobora kuba gihari. Ntanajuragirika iyo yo bariko aratwara kugira ngo twumve ingene biba bisuguma hejuru biduza imodoka ikaja hirya no hino iyo ari umutingito munini cyane. Oya, nta ntuze, ntabwo ibyo bintu ari ibintu bikunze kubaho, ntabwo ari ibintu umuntu ashobora kuba yagiramo ikibazo gikabije cyane ari mu modoka. Ikibazo cyane cyane abantu bari mu amazu maremare cyangwa yubatse nabi, nk'ari mu ntuze mu Buyapani ho bafite amazu maremare ahari, ariko yubatse mu buryo bwa gihanga bujyanye n'imitingito y'isi, kuko hahurira ibyo bita plaque tectonique, les plaques numva hari izirenga 3 zingahe zose zihita zijyana activité, ku buryo izo bubatse kubera amafaranga burya no kugira ngo upfushe abantu benshi biterwa none n'ikibazo cy'ubukene. Reka dusuye ku mirongo ya telefone dufata Eric. Ikaze ku ijwi ry'Amerika dusangira ikiyago n'ubumenyi bwa Chrisostome. Murakoze cyane. Uherereye Gaeli? Ndi mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura. Bujumbura havugwa amakaye Bujumbura? Bujumbura n'amahoro no kuri turashima Imana, akavura mu nakagoroje karagwa. Akabazo kawe kwa Chrisostome?
nashaka kubaza ku bijyanye n'irya tremblement de terre yabaye muri Turiki bigenda gute none kugira habe tremblement de terre iminsi yose ishaguma yisubiriza iminsi yose kenshi gashoboka kandi mu bindi bigatabiri ni ikibazo nashaka kumenya ikibituma mbega tremblement de terre iterwa n'iki. Urakoze nawe turagutumira kuri wezi akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com sivyo kuko iki kibazo yari yacishuye ego urakoze cyane Chrisostome dusa nk'abasozera kino kiganiro ahubwo mu majambo make nako kabazo kiwe tugaciye ku masonga kuko umwanya tujanye ico umuntu akwiye gufata kuri Nyamugigima muri rusangi n'icahe akajambo wotekera bariko ratwumviza naka ikintu nshaka kubwira abantu yenda reka yenda manasubiza akabazo kamwigeze kubaza Nyamugigima nini yabaye nini cyane ni Nyamugigima yabaye mu mwaka wa 1960 tariki ya 22 z'ukwezi kwa gatanu muri Chili donc hano bita Valdavia iyo Nyamugigima yari ifite magnitude y'9.5 ntabwo yenda navuga dega yakoze n'abantu bapfuye ubwo rero tugarutse ku kibazo cyanyu no kuvuga ko Nyamugigima mu by'ukuri ni ikintu gisanzwe ni nkuko natwe duhumbi ni isi no ubuzima bw'isi no kumenya ko isi mu by'ukuri iriho kandi Nyamugigima ni nayo ituma isi imera uko tuyibona uyu munsi hakaba hiyo migabane ya Afrika hakabaho imigabane ya Amerika y'Amajyepfo ya Amerika yo hejuru uko inyanja ibiyaga imisozi n'imigabane byose uko bimeze mu by'ukuri n'uruhare rwa za Nyamugigima mu by'ukuri n'isi nikerekana yuko isi ifite ubuzima twebwe nk'abantu tugomba kumenya uburyo nabwo tugomba kwitwara tugomba kwiga isi tukayimenya tukamenya yuko igomba kubaho ikagira ubuzima bwayo natwe tukamenya uburyo tugomba kwitwara tukajyana nayo muri iyo myubakire mu kumenya ese yiba hariya habaye ikibazo muri Turukiya tukamenya yuko icyo kibazo nubwo iwacu kitaragera mu karere k'ibiyaga bigari tukibaza tuti ese icyo kibazo ntigishobora kuzahagera ejo gishobora kuzahagera ejo bundi tugatangira kubitekereza uyu munsi kandi tukareba n'uburyo abana bacu barushaho kugenda bagira ubumenyi muri ibyo bintu ikintu kibaye ntibagikabirize ntibavuge ngo birasema cyangwa se ngo bimeze gutya na gutya ahubwo twarushaho kugenda tubyumva kandi no kurushaho gushaka uburyo twabana n'isi yacu muri rusange. Ego nuko rero Chrisostome Ngendahayo twibutse ko muri umuhinga yanonosoye ubumenyi bw'isi no gukingira ibidukikije mukaba murangura imirimo yanyu itandukanye ngaho mu gihugu c'Ubusuwisi tubashimire cyane ku ntererano mwatanze mu kudusangiza ubumenyi mufise kuri kino kibazo c'umutingito ejo ijwi ry'Amerika niryongera kubikora ko nkuko ryabigize muzotwita natwe tubanje kubashimira mu by'ukuri ntagiye na kimwe tutabitaba kuko ni cyo kintu natwe tugamije gusa yenda usibye ko umuntu aba afite akazi hirya no hino dufite natwe abadutwara batubwira bati turabakeneye ikiganiro cyanyu amasaha kiberaho mu by'ukuri na masaha nayo abaruhanije abarimo akazi kenshi ariko igihe cyose bizashoboka tuzaba duhari tuzafatanya ego mwakoze kandi nkuko namwe twasaba ngo rimwe na rimwe yenda hari ikintu natwe dushobora kuba twabakenera ego murakoze cyane kandi tubashimiye ko mwemeye kuza nubwo bushize bitakunze ariko mukaturonderera n'umwanya n'ivy'agaciro mugira umunsi mwiza ngaho muri Swiss namwe turabashimiye namwe mukomeze kugira ibihe byiza aho ngaho muri Amerika ego akahino ngahaciye hasozerera igice ca kabiri c'ibiganiro bibiri nari nabateguriye nongera ndabashikiriza kuvya Nyamugigima niwe mutingito ibiganiro byose uko ari bibiri mushobora kubisanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com ijwi mwumva rya Diane Nininahazwe mwinga bw'ivyuma shimira Nadia Taha hamwe n'aba ingenieur babiri bafatikanije kugira amajwi abashikire ahanje turongera saa 12 ku makuru azobagezeho mu karere k'ibiyaga bigari.